Yes, nibyo ni inkuru zigezweho kandi ni inkuru zihutirwa cyane. Kwa ikazo tubana umunsi ku munsi mu makuru agezweho ari kuvuga umutekano, politiki na diplomasi turibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, uburundi ndetse n'u Rwanda. Ubu tuvugana inkuru igezweho ni inkuru benshi bemeza neza ko ari imwe mu nkuru y'incamugongo igisirikare cya leta ya Congo cyongeye kwakira kuri ubu ngubu. Yamaze kumenyekana nonaha ko indege yamaze guhanurwa y'igisirikare cya leta ya Congo. Indege yo mu bwoko bwa Apache ni kajugujugu nini cyane z'intambara. Imwe muri kajugujugu bivugwa neza ko zigeze gukoreshwa mu bitero bikomeye cyane byagabwe Minembwe mu isantre, ubwo igisirikare cya leta ya Congo cyari kigamije gutsemba ndetse gifatikanyije n'ingabo z'abarundi agatsintura ndetse bakamaraho ku buryo bukomeye cyane ubwoko bw'abanyamurenge. Iyi ndege kandi bivugwa neza ko yari yarabazengereje ku buryo bukomeye cyane, uko bagerageje kuyirasa abasirikare batwirwanaho bikarangira bidakunze bitewe n'ibikoresho ndetse n'amarokete bakoreshaga asa naho adahagije mu guhanura iyi ndege. Kuri ubu iyi ndege yamaze guhanurwa ndetse benshi baremeza neza ko MA23 yaba ikoze icyo benshi bakita nkaho ari ukwesa umunyana, kuko iyi ndege bivugwa neza ko yari yarazengereje ndetse yari igarutse kuba yamisha ibisasu mu bice bya Pwezera hari ibirindiro bikomeye cyane by'intare za Sarambwe, ari naho bivugwa neza ko yahanuriwe. Ibi biraza guha akazi gakomeye cyane igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi, ndabikubwira cyane uko ibi bigenze. Ubusanzwe bamwe bavuga ko igisirikare cya leta ya Congo cyari gifite misiyo ikomeye, misiyo karabutaka yo gukora ibitero bikomeye cyane ahabarizwa bamwe mu bayobozi ba MA23. Misiyo yitambitswe ubutasi bwa MA23 bwamaze kuvumbura inkuru zikomeye zemeza neza ko aba barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo bari gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo bakore ibitero bya drone mu birindiro bya MA23 by'umwihariko mu mujyi wa Goma habarizwa abasirikare bakuru barimo n'abayobozi barimo nka General Nziramakenge Emmanuel umugaba mukuru, Bertrand Bisimwa, Colonel Nanga ndetse n'abandi. Ibi ndakubwira uko byaje kuburizwamo ndetse n'amakuru yose yamaze kumenyekana. Reka twinjirane Bujumbura na Gitega nkubwira agahinda gari mu ngabo z'Uburundi, bisa naho perezida w'iki gihugu yakomeje kugenda ahura na obstacle zikomeye cyane. Mwene cyubahiro umukuru w'igihugu ntabwo yorohewe. Inkuru mperaho nonaha, reka ninjire muri izi nkuru ku buryo burambuye. N'amakuru akomeza kugenda asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Ubaka kanya nakubwira neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyamaze kongera kwisanga mu gihombo gikomeye cyane. Ari indege y'intambara ikomeye cyane mu bwoko bwa Apache. Iyi ni indege nini cyane kajugujugu, ubundi ijyamo abasirikare bane, babiri kuri buri ruhande, baba bafite imbunda ziremereye cyane, baba bafite ibikoresho bituma bareba hasi mu buryo buboroheye, ndetse bakaba bafite ibikoresho bishobora no kwifashishwa mu gutara amakuru ndetse no gukoreshwa mu butasi. Aba basirikare nibo bagenda barekura amasasu menshi cyane ubutitsa abifashishije izi mbunda bafite ziri fixe kuri iyi ndege, ndetse imbunda abazifite baba bafite ibikoresho bituma bakurura bakazuminga bakaba bareba ikintu cyose kiri hasi ndetse bakamenya aho umwanzi aherereye mu buryo buboroheye. Iyi ndege yarakoreshejweho iminsi igera kuri 2, ariko ibyo yari ikoreye MA23 na twirwanaho hariya mu Minembwe ndetse bisa nkaho byari byapanzwe ni ibintu bibi cyane. Iyi ndege nyuma yuko twirwanaho yagiye igerageza kuyirasa ikoresheje za 12 maze ntibikunde, igakoresha izindi mbunda ifata nkaho ziremereye nyamara bikarangira bidakunze. Kuri ubu none iyi ndege yaje guhanurwa, ibyo benshi bahurizaho bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyamaze guhabwa isomo rikomeye cyane. Benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cy'ingabo za Congo bivugwa neza ko iyi ndege ikimara guhanurwa abapilote bagera kuri 2 bahise bahasiga ubuzima. Abapilote 2 bakimara gupfa, abasirikare babaga bafite izi mbunda nyine nk'uko nabigusobanuriye uko iyi ndege ikora. Nibura bivugwa neza ko 2 bapfuye, abandi 2 bagakomereka ku buryo bukomeye cyane. Agahinda gakomeye cyane kongeye kurutaha muri leta ya Kinshasa. Ibikoresho byabo biri kugwa mu matsa, bisa nkaho MA23 yamaze kumetiriza iki kibuga kugerageza gukoresha intwaro zo mu kirere
muri iyi minsi kuri MA23 bisa naho hari bimwe mu bigoye iki gisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bakomeje kugenda bakora. Ubundi amakuru aremeza neza ko misiyo yari yapanzwe yari misiyo ikomeye cyane yo kuza kumisha ibisasu biremereye ku gisirikare cya MA23 na kwirwaneho bafite ibirindiro hafi na Minembwe mu isantere kumanuka za Pwezero. Bikavugwa neza ko yari gahunda yo kubirukana ndetse bakabajagaraza, maze abari ku butaka bagahita nabo bafata gahunda yo kwadivansinga barasa amakompura ndetse bitwaje imbunda zirasira kure mu rwego rwo kwirinda ko hari abakongera kuhasiga ubuzima. Ibi rero ntago byabakundiye na gatoya, ahubwo igisirikare cya leta ya Congo cyongeye kwisanga gitunguwe. Iyi ndege mu by'ukuri bivugwa neza ko ari muri zimwe zari zisigaye yari yaramaze kujyanwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Indege. Ubu tuvugana rero yamaze guhanurwa ndetse bitanasubirwaho. Ni igihombo gikomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko kuri ubu bimwe mu bikoresho bikomeye cyane iki gisirikare kitakibifite ndetse gikomeje kugenda gikora ibishoboka byose ngo kiyubake, kuko zimwe mu ntwaro zagiye zifatwa n'inkongi y'umuriro. Amakuru twagiye tuyababwira ikongoka ry'ububiko bw'intwaro z'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko izi ntwaro nazo zagiye zangizwa mu buryo benshi cyane bavuga ko ari uburyo bw'amaherere. Ubu tuvugana rero hakomeje kuvugwa isambaratika zikomeye cyane nyuma y'ihanurwa ry'indege, mu gihe MA23 yo isa naho iri kugenda igaragaza neza ko yishimiye ibi bikorwa ikomeje gukora, aho benshi batangiye kwemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo uru rugamba rwamaze kubananira completely, ndetse MA23 mu gihe yabishaka kugira ibindi bice yibikaho ishobora kubikora ndetse ikaza kubikora mu buryo bworoshye cyane, kuko amakuru agaragaza neza ko abantu benshi cyane bakurikiranira hafi by'uru rugamba bavuga neza ko igitero cyose cy'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'ingabo z'abarundi kiri kwitambikwa na MA23 ndetse igahita ibaha isomo rikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu hari hatahiwe iyi kajugujugu yo mu bwoko bwa Apache kubuta indege ikomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Congo imaze guhanurwa muri aka kanya. Nabyo biri gututumba bikaza kwitura kuri uyu mukuru w'igihugu wamaze kugira abakonkera benshi, abanzi ni benshi cyane. I Bujumbura na Gitega aho yimukiye abarizwa kugeza ubu. Inkuru ziravuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yamaze kumenya neza ko hari abari kugerageza kuba batembagaza intebe ye maze bakamwirika ku butegetsi biturutse ku makuru yari yamaze gutangwa n'iperereza ry'iki gihugu cy'u Burundi. Byamaze kumenyekana neza ko hari abasirikare benshi cyane batigeze batangazwa, kuko iperereza rigikomeye bari bamaze kwigumura ndetse bamaze gufata urundi ruhande. Bivugwa neza ko bari bamaze no guhitamo guverinoma uko igomba guhita ikorwa, ndetse ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse namwe mu basirikare bakinambye kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bahise bakomakoma ndetse baburizamo iyi operasiyo ndetse n'imitego ikomeye cyane yari yamaze gutegwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana hasa naho hari akavuyo gakomeye cyane muri leta majoro. Abakuru n'abatoya bisa naho batangiye kugenda nabo badahuza nk'uko amakuru abivuga. Hari abashyigikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi nibyo, ndetse bifuza ko akomeza kuyobora iki gihugu, ariko hari bandi benshi bakomeje kugaragaza neza ko batamwifuza mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Bisa nkaho bamushinja ko nta terambere na ritoya wenda bivugwa ko rihuye n'imyaka amaze ku butegetsi ryagaragaye, ndetse nta mpinduka zikomeye cyane uretse kohereza ngo abasirikare b'igihugu mu ntambara igihugu kitarimo. Ibyo benshi bafashe nkaho ari inyungu ze bwite perezida w'igihugu cy'u Burundi yifuzaga mu gufata uno mwanzuro wo kohereza ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Congo. Amakuru agaragaza neza ko niba ari umuntu ufite puresha n'igitutu gikomeye cyane uri gutegwa imitego myinshi cyane, ariko Imana ikamufasha kuba yayisimbuka ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ari nabwo benshi bari kwibaza ati ese biraza kurangira bite, ko bisa nkaho hari imitego myinshi cyane, cyangwa biraza kurangira uyu mugabo n'ubundi bashatse kumutembagaza bikabakundira. Ibi biri kuba mu gihe nyine Red Tabara nakubwiye ko yakomeje kukameza ibona inkunga zikomeye cyane ziturutse mu bihugu byo hanze, by'umwihariko abanyakanada bakomeje kugenda bumva filozofi y'uyu mutwe witwaje intwaro wiyemeje kuba wahirika leta y'u Burundi kubw'impamvu zumvikana nk'uko bo babivuga. Impamvu kandi zigaragara, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi, hari abarundi benshi cyane bari hanze y'u Burundi yangiye gutaha ngo mu rwego rwo kwirinda ko ashobora kwinjiramo n'abamaneko.
ubwo abo baheze mu bihugu bibanyi ndetse abandi baheze mu mashyamba mu rwego rwo kugira ngo atabinjiza kuri ubu butaka, mu gihe bo bavuga neza ko ari abarundi kandi bafite uburenganzira ku butaka ndetse n'igihugu cyabo. Ibi rero ntabwo biri buze kumugwa amahoro. Igitutu gikomeye cyane cyatangiye, abarundi bahagurutse barakomeza kugenda bakorana n'inzego z'umutekano, ariko bisa naho byabaye impfabusa. Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi arimo aragenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Bamwe mu batamushyigikiye nabo bakorana bya hafi, ariko bisa naho hari amakuru ataramenyekana avuga neza ko n'abarimo General Prime Niyongabo inshuti ye magara nk'uko benshi babitekerezaga, ari umwe mu bari kugerageza kuba batekinga over maze ngo baze kumushyira ku ruhande. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi kandi we kugeza kuri ubu ngubu amakuru aremeza neza ko akazi kose ari gukora ari kugakorera iwe mu rugo, nyuma y'uko yamaze kumenya neza ko bari kumutega imitego, ariko hongerewe ubwirinzi bukomeye cyane ahagomba guhurira abantu benshi biganjemo abakomeye. Nanone ku biro by'umukuru w'igihugu, ingoro y'umukuru w'igihugu, radiyo na televiziyo by'igihugu hose amakuru aremeza neza ko hamaze gushyirwa ubwirinzi budasanzwe. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo gisa naho kiri kuririra mu myotsi, ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare kandi umusada wose uri kugerageza kuzanwa kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba uri kwitambikwa. Ibi byo nta gahomamunwa ingabo z'u Burundi ziri kwibaza ikizinyuzemo, ndetse perezida w'iki gihugu cy'u Burundi iyi raporo akimara kuyakira biravugwa neza ko hagomba guhita hakorwa iperereza ryihuse bakamenya niba nk'abasirikare bakuru mu bari bashinzwe transportation y'izi ntwaro, kuko bisa naho hari ibintu bitunguranye cyane. Bigasa nkaho rero hari ukuri kutigeze kuvugwa ku bijyanye n'icyishe inyuma y'igambanirwa ry'izi ntwaro. Ese MA23 yakuruye amakuru gute ko izi ntwaro zabashije kwangizwa zitaragezwa nibura no mu birometero 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, ndetse zari zamaze kwambutswa gusa umupaka w'u Burundi na Congo banyuze ku mupaka wa Kavimvira? Ibi byose bikomeje kugenda biba agaterera nzamba. Ubu tuvugana Igitega muri leta y'u Burundi nyine bisa nkaho byabaye bibi cyane, ndetse bisa nkaho hatangiye ikimeze nka sambaratika yo ku rwego rwo hejuru. Bari kwitana ba mwana, ibyombo n'amatelefone birimo biracicikana. Mu by'ukuri ninde ugambaniye intwaro z'u Burundi ko bisa nkaho hari umwe muri bo wabikoze kandi akaza gutanga amakuru muri MA23? Iki gitumye izi kontineri zikubitwa kuri iyi nshuro zikamera nk'izikubiswe n'inkuba. Bisa nkaho MA23 yari izi ubushobozi bw'ububiko bw'izi ntwaro ndetse nuko ziri buzanwe, kuko izi kontineri zakubiswe n'ibidukete bisa naho byari byateguwe. MA23 bisa nkaho yari yiteze neza ko izi ntwaro ziza mu makontineri bitandukanye nuko byari bisanzwe zizanwa hejuru y'amakamyo asanzwe atwara ibiremereye cyane. Ubu tuvugana rero na amarira n'agahinda Bujumbura na Gitega, Kinshasa inkuru yahatashye. Bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Congo neza ko biganjemo abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, abangaba bamaze kwiheba nyuma y'uko bari bamaze guhabwa promise, isezerano rikomeye cyane ry'uko bari buze kwakira intwaro zigomba kubafasha maze bagasubizamo MA23 inyuma mu bice byose, maze bakaza kongera kugenda bayobora badivansinga, maze bakareba ko bakisubiza ibice birimo Puezero Mikenke, bakaboneraho kwataka ibice bitandukanye bya Minembwe mu santere neza. Ubu byose bibaye impfabusa. MA23 ibiburijemo ndetse isa naho ibiserebetsemo ku rwego rwo hejuru. Ubu ni agahinda gakomeye cyane. Abasirikare bagera kuri 6 bivugwa neza ko baguye muri iyi mirwano nyuma y'uko MA23 yari imaze guturitsa ikubisa amakompora akomeye cyane kuri ibi kontineri, ndetse igashaka uko ihakongeza paka byangiritse ku rwego rukomeye cyane. Ibi yabikoze ndetse bigera ahubwo habayeho gukozanyaho gukomeye cyane ko abari bashinzwe umutekano w'intwaro ndetse n'abasirikare w'izi ntwaro ndetse n'abasirikare ba MA23 bari bashinzwe umutekano w'izi ntwaro z'u Burundi zerekezwaga ku butaka bwa Congo, dore ko benshi bavuga neza ko ubusanzwe n'ubundi zitari intwaro z'u Burundi ahubwo ngo ari intwaro Kisekedi aba yamaze kugura ndetse akaza kuzinyuza kwa buriya butaka bw'u Burundi, kuko ariho biba byoroshye kugira ngo
zigere ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Uvira, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko intwaro zari zarashyizwemo n'akaboko nanone n'ingabo z'u Burundi kugira ngo zize kubona imbaraga ramporo y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uburundi busa naho buri kwisanga muri iyi ntambara mu buryo bweruye kuva perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yafata umwanzuro wo kohereza abasirikare kuri ubutaka ndetse bakagomba kurwana igihe cyose, dore ko bamazeyo igihe kinini cyane. Ibi byahise bigira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Intwaro nyinshi zagiye zifatwa, izatwitswe ndetse izindi zagiye zikoreshwa mu buryo hari bwiteguwe. Ibyo benshi bavuga neza ko ari crise ikomeye cyane muri iki gisoda cy'u Burundi FDNB. Amakuru arakomeza kugenda asobanura byinshi cyane, yerekana neza ko benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cy'u Burundi bakomeje gusa naho bacika intege. Izi ntwaro nizo zagombaga kubafasha ndetse zikaza kuborohereza akazi, bakaza kujya barasira kure MA23 bakoresheje ibi bitanka binini by'intambara. Ariko se biraza gukunda gute ko izi tanka nini zamaze kuba umuyonga ndetse kugeza kuri ubu ngubu igisa naho ari ibwira kabiri, igicucu gikomeye cyane cyongeye kunyura mu maso y'abajenerali bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi, nanone bakiri gukora iperereza ry'uwabamaze gutanga amakuru y'intwaro zabo, uko zinjizwa naho zinyuzwa ndetse n'uko zitwarwa, maze MA23 ikaza kuba yari yabiteguye ngo ibatere ibihombo bikomeye cyane karabutaka. Abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bo barategereje, amaso yaheze mu kirere, bamaze kumenyeshwa inkuru ko intwaro zamaze gufatwa izindi zigatwikwa. Ubu bisa naho hari igikuba cyamaze gucika muri iki gisoda cy'u Burundi, by'umwihariko abari ku butaka bwa Congo. Ni inkuru itangazwa ivuga neza ko muri operasiyo ikomeye cyane ya MA23 yacakiye aba bacancuro, bivugwa neza ko biganjemo abo mu itsinda rya Blackout nk'uko amakuru abivuga. Uretse babiri bivugwa ko ari abanyarumaniya ndetse abandi bane amakuru aremeza neza ko babarizwaga mu itsinda rya Blackout. Aba ni bamwe bo mu itsinda ry'umucancuro mukuru Eric Prince w'umunyamerika ufite iri tsinda rikodesha abasirikare baza gutabara mu gihe wabitabaje ukabishyura bakayabo nk'uko Kisekedi yabikoze. Ubu rero bamaze gucakirwa. Ni inkuru ivuga neza ko muri iyi operasiyo umusirikare umwe wa MA23 yahakomerekeye bikomeye cyane, ariko nta witabye Imana, ariko habayeho kurasana bitewe n'ibice aba bari baherereyemo kugira ngo baze gufatwa mpiri, ndetse byaje gutuma hari abarinzi bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Congo bivugwa neza ko bahaguye, ari naho hakomerekeye uyu musirikare wa MA23 wakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Amakuru rero akomeza kugenda asirikira ndetse akomeza kugenda avugwa, aragaragaza neza ko abacancuro bafashwe muri operasiyo MA23 yakoze mu rwego rwo gukomeza guca imbaraga ibitero by'ikirere ndetse ibitero binyuze mu kirere bikoresheje za drone za kamikazi, drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izindi ndege z'intambara nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Amakuru rero aremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Congo batashoboye kudefanda ngo baze kurwana kuri aba bacancuro babafasha muri kimwe cyose gikoreshwa mu kirere ndetse no kuba bakurura amakuru mu binyuze mu butasi. Ubu tuvugana ni inkuru isa naho yashenguye imitima ya benshi mu gisirikare cya leta ya Congo, bitewe n'uko baza akamaro gakomeye cyane kakorwaga n'izi ngabo, ndetse bikagaragara neza ko kuri ubu ngubu izi ngabo zikimara gufatwa byahise binagira icyuho gikomeye cyane, kuko bivugwa ko ibisa nkaho ari amabanga ndetse n'ibindi by'ubwiru byose bibarirwa muri iki gisirikare cya leta ya Congo byamaze kugenda bishyirwa hanze n'iri tsinda ry'aba bacancuro bamaze gufatwa ndetse bagashyirwa imbere, aho bagombaga gusobanura byinshi cyane. Inkuru ziremeza neza ko iyi mirwano ikomeje isa naho itari ikomeye muri iki gice, ahubwo hakozwe ikimeze nkaho ari igitero gitunguranye, twakita nkaho ari operasiyo yo kuba aba bacancuro bacakirwa nyuma y'uko hari ibindi bikoresho bya gisirikare bivugwa neza ko harimo drone 3 ndetse n'ibindi bikoresho, indege yo mu bwoko bwa Apache byari byamaze kugezwa Kisangani, aho byagombaga kuza kugenda bishyikirizwa abacancuro bakomeza kugenda bimanaginga ndetse ari nabo babikoresha. MA23 ibona kuza gukora indi operasiyo Ikisangani kugira ngo kuri kibuga cy'indege ibe yakangiza ibikoresho biri buze kugorana ndetse biri busabe ibitambo byinshi cyane ndetse n'ingabo n'ibitero bikomeye cyane. Yigira inama ahubwo yo gufata abagombaga gukoresha ibi bikoresho bya gisirikare bikoresha ikirere ndetse n'itumanaho rikomeye cyane
Ibi rero nibyo byatumye MA23 yigira inama yo kugaba ibitero kuri abacancuro nubwo bitari byoroshye muri operasiyo ikomeye cyane gutegereza gutegura ibitero bikomeye cyane biza kunyura ku butaka no mu kirere nk'uko amakuru yari yagiye abigaragaza. Benshi cyane mu basirikare b'igisirikare cya MA23 bagaragaje neza ko bishimiye iyi operasiyo yabaye nkaho igenze neza 100%. Nta musirikare wa MA23 wasize ubuzima. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane. Ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Congo Fardc mu birindiro bya MA23 ndetse n'ibindi bicize ingabo za leta ya Congo zamaze kwamburwa bisa naho byamaze guhagarara igitaraganya bitewe nuko imipangu yamaze kuburizwamo abasaga n'abahedinze. Ibi bikorwa ndetse n'izi operasiyo zigamije gusubizamo MA23 irwaneho inyuma bisa naho byabaye bigiramo ikibazo gikomeye cyane. Niki kiri gutuma MA23 igamije kuba igarura umutekano muri ibice ikomeza kugenda yibanda ku bijyanye n'intwaro ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo. Ubusanzwe MA23 iri gukora ikimeze nk'aho ari operasiyo ikaburizamo izi ngabo ziba zije kuba zahangana ku rugamba ndetse bimwe mu bikoresho bikangizwa bitaragera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibindi bigasa naho bifashwe mpiri. Abasirikare benshi cyane bakorwaho ibitero bikomeye cyane by'umwihariko biganjemo abasirikare b'abakamandazi batanga amabwiriza kuri uru rugamba. Ibi nibyo byagiye bica intege iki gisirikare kugeza ubwo kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko Karehe hakomeje kugenda havugwa naho ibindi bitero bikomeye cyane bya MA23 wazarendo zisa naho zatangiye kuva mu nzira. Abaturage bamwe biriya bice nabo batangiye kuvuga neza ko MA23 yagabanyije igitutu cy'indege n'amadrone by'igisirikare cya leta ya Congo ari bwo buryo bwonyine bwo guhereza amahoro aba baturage bakomeje kwishimira ko biri kugenda neza kuri uyu munsi. Uyu musinepo wa MA23 wari uri hano neza ku munara wa Puezero yarashe amasasu agera kuri 3 yihuta cyane arasha kuri no sikoyi 25 y'igisirikare cya Repubulika Ihanuye Demokarasi ya Congo. Ntiyabashije kwihanura bitewe n'imbunda yakoreshaga, ariko bivugwa neza ko iyi sikoyi yangiritse cyane kugira ngo yongere no gusubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byagoranye bikaza kurangira yiserekezwa Kisangani ikitaraganya. Bivugwa neza kandi ko iyi sikoyi idashobora kongera kugaruka kuri uru rugamba nyuma yo kwangizwa, uretse ko iyi sikoyi bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi ariko kongera guhaguruka byagorana, ku buryo bivugwa neza ko MA23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Iyi sikoyi 25 nimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zikoreshwa ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'ingabo za Congo bari biyemeje ko bari buze kuyikoresha barekura ibi bisasu. Aho irashi bisasu bisa nkaho habaye inkangu ndetse ibifite amakompura remereye cyane. Bivugwa neza ko no kwihanura biza gusaba andi masasu cyangwa se andi marokete aremereye cyane, ariko MA23 yo yabikoze kugira ngo ibe yakerekana neza ko iri muri target ndetse kontrola iki kirere 100%. Ni naho iyi sikoyi yaje kwangirikirwa ku buryo bukomeye cyane, aho yarashwe amasasa agera kuri 3 ndetse iryafashe ku ibaba ry'ibumoso. Bivugwa neza ko ariyo ryayangije cyane, biza gutuma ifata umwanzuro wo kuza guhindukira ikerekeza Kisangani, kuko byashobokaga ko kugera ku butaka bw'u Burundi biri buze kugorana, ishobora kuza kugira yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri biriya bice ndetse n'ingabo z'abanyamurenge amadubu twirwaneho basa n'abari kubyinira ku rukoma ndetse bongeye gutanga isomo cyane, bongeye kwerekana neza ko nabo bagerageza kwirwanaho nubwo bisa naho bitoroshye. Ibi rero biraza kongera gushyira mu kaga gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Ihanuye Demokarasi ya Congo, ukomeje gushyirwa mu majwi ko akomeje gukora ibyaha by'intambara bitandukanye ndetse harimo n'ibyaha bikomeye cyane akomeje gukorera abanyamurenge. Ngira ngo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwakiriye ibirego inshuro zirigera kuri 3. Bivugwa neza ko uyu mugabo isa n'isa ashobora kuza gutumizwa mu nkiko, ariko kandi benshi baravuga neza ko hakwiye kwiyongeraho na perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko n'umufatanyacyaha. Ibi rero ntabwo byigeze biza gukoma mu nkokora MA23 mu migambi ifite, kuko amakuru atugeraho aragaragaza neza ko MA23 ayitwa Bijombo muri groupement ya Bijombo, ndetse bisa nkaho MA23 naho yatangiye kuhigarurira. Imirwano ikomeye cyane
byahabereye, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyari gifite intwaro ziremereye cyane zirimo izo mu bwoko bwa BM, ndetse bari bafite n'imbunda zisa naho zigezweho. Ibi byose byari byazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na MA23. Benshi bavuze neza ko ibi bitero ari bimwe mu bitero byakomereye MA23 ku buryo guhangana nabyo byabaye nk'ibiyigora, ndetse biza kurangira ariko ihagaritse uyu murindi w'izi ngabo. Benshi bavuga neza ko MA23 itarusha ibikoresho ndetse n'ubwinshi bw'abasirikare izi ngabo za leta ya Congo ndetse n'abarundi, ahubwo ibarusha uburyo bw'imirwanire ndetse no kumenya uko ikontorora ibitero, ndetse kuko akenshi MA23 ntigaba ibitero, ahubwo irategereza bakayigabaho ibitero ndetse ikirwanaho ahaza kuba withdraw igahita ibasubiza inyuma ndetse ikadivansinga, mu gihe izi ngabo z'Uburundi ziba zatangiye kwiruka nka masigamana ikagenda izirasa mu migongo, aho zitangira gushwiragira kimwe n'abawazarino ndetse n'ingabo za leta ya Congo, maze MA23 ikaba ifashe ibice gutyo. MA23 abasobanukiye iby'uru rugamba bavuga neza ko igihe cyonyine igaba ibitero bigamije gutera n'igihe iba yamenye neza ko hari ibitero rurangiranwa biri kwitegurwaho, ikaza gukora mu operasiyo akomeye cyane yo kuza gutera aho bari kubitegurira kugira ngo iyi migambi iburizwe mu. Byarakozwe ku munsi w'ejo ahapangirwaga ibitero bikomeye cyane byo kuza gutera MA23 bikoresheje Sukhoi 25 ndetse ngo n'amadrone mu bwoko bwa kamikazi agera kuri 15. MA23 yaje gukora operasiyo yohereza abakomando bayo muri ibi bice, biza kurangira abari bari kubitegura barimo ingabo za Angola ndetse barimo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Congo, kandi bikavugwa neza ko harimo n'abacancuro babiri. Ahangaha MA23 yabashije kubitambika ndetse ntibyaza kubakundira ko bongera kurasa ibi bisasu. Ni ibintu rero bigaragara neza ko MA23 ikomeje kuguma mu ngamba, ndetse mu gihe benshi cyane batangiye guca amarenga ko intare za Sarambwe zatangiye kumanuka zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bavugaga neza ko bisa naho bitazorohera MA23, ariko bisa nkaho yamaze kumetiriza ndetse no kumenya uburyo uyu mujyi uri gukontororwa n'izi ngabo za leta ya Congo n'abarundi ndetse na wazarendo. Bisa nkaho MA23 rero yatangiye gufata strategie zikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga. Abenshi barabona abasirikare ba MA23 mu marembo y'umujyi wa Uvira, aho bisa nkaho abari bawurinze bamaze kwigira inyuma. Kuri ubu bivugwa neza ko igisirikare cya Congo cyamaze kugenda gifatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane, binagaragaza neza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'igisirikare cya Congo nk'uko Tshisekedi yagiye abisaba mu butasi ndetse n'ahandi byamaze kugenda bihagarikwa. Si ibi gusa, Tshisekedi araza gushyirwaho ibihano bikomeye cyane bishobora kumukumira kugira hamwe na hamwe agurira intwaro, ndetse aho bishobora kuza gutuma uyu mugabo bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cya leta ya Congo Fardc barimo abajenerali bakuru baza gufatirwa imyanzuro n'ibihano sanctions zitandukanye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Benshi barahuta bavuga neza ko ibi byagabanya igitutu gikomeye cyane izi ngabo zashyiraga ku baturage, ndetse harimo no kubarasa nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Imirwano yo iracyakomeje, ariko ahangaha hari kuvugwa ibijyanye n'abasivile bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. MA23 yagiye igerageza kwerekana ndetse inagaragaza ibimenyetso, inafata amashusho, amaraporo, amatangazo atandukanye yagiye ikora yerekana neza ko izi ngabo za leta ya Congo Fardc zifatikanyije n'imitwe bakorana FDLR, wazarendo ndetse n'abandi bagiye bakora ibyaha bitandukanye by'intambara, kugeza ubwo nk'umukuru wa wazarendo umuministeri muri leta ya Kinshasa yamaze we kugenda afatirwa ibihano, hagiye gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ku byaha akurikiranweho birimo kubuza urubanda umutekano ndetse n'ibyaha by'intambara izi wazarendo zagiye zikora, aho bagiye bakora ibintu bisa naho bitigeze bibaho ku isi, aho hagiye habagwa abaturage ndetse bakaza kuribwa ibintu byagaragaye za Minembwe ndetse n'ahandi, ndetse ibi byakozwe na wazarendo zirebererwa n'ingabo za leta ya Congo. Ibi byakomeje kugenda bitumbagira, ni nabyo byatangiye kugaruka iki gisirikare cya leta ya Congo Fardc kugeza kuri ubu ngubu, aho cyamaze kugenda gifatirwa ibihano. Amazina y'abajenerali ndetse n'abandi bakomeye muri iki gisirikare cya Congo yagiye akora aya mabara ndetse yagiye abigiramo uruhare araza kuba yasohoka mu gihe gito cyane, ndetse amasaha make ari imbere hashobora kuza kumvikana ikintu gikomeye cyane kuri ubutaka bwa Congo, ahatangiye kubamo gusubiranamo gukomeye cyane hagati y'izi ngabo, bitewe nuko bagiye bafata inshingano ariko bakazikoresha mu buryo busa naho budafututse, ahubwo bikaza kuba umutwaro uremereye cyane ku baturage bisa nkaho bari bashinzwe kurinda, kugeza ubwo bageze ku rwego rwo kujya bakoresha izi drone z'intambara zikarasa mu baturage. Ibintu byatangiye kugaragazwa nkaho ari skandali, kandi koko ni amahano atarigeze abaha ariho hose. Inkuru kandi zirakomeza kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo
gukorana n'iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'igisirikare. Ibi byose byamaze kuba bihagarara, partnership mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ibindi. Ibi byose amakuru aremeza neza ko nta gihari, ndetse uretse ibijyanye n'ubucuruzi bishobora gukomeza nk'uko byabaga. Amakuru kandi akagaragaza neza ko izi ngabo za leta ya Congo zisanze muri ibibazo nyuma y'uko amakuru yagiye avuga neza ko hagiye hagaragara igisa n'aho ari ugutanga igiturire nk'uko abarundi babyita, cyangwa se ruswa, kugira ngo aba basirikare babe bahabwa ibikoresho, ubutasi ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Ibi byari biri muri process, ndetse hagiye haba ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, aho Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye ndetse no guhura na Donald J. Trump utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagira ibyo baganira. Amasezerano yarasinywe, ariko mu gihe yari atarubahirizwa Tshisekedi asa n'uwamaze kubiserebekamo, ndetse aho bivugwa neza ko yamaze kumena isosi mwinshi bitagikunze. Turakomeza kugaruka kuri iki kibazo gikomeye cyane cya Tshisekedi n'ingabo ze zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya, ariko ntabwo twabura kukubwira nanone ku bitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Congo bikomeje kugenda bizengereza abaturage bari Minembwe. Ni inkuru zigaragaza neza ko drone z'ubwihazo zikomeje gusenya ndetse no kuba zikora ibikorwa bisa naho ari ibikorwa biteye isoni za Minembwe, ndetse n'ahandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje kugenda kigerageza kwimura ku baturage nyuma y'uko gutsimburamo 23 mu bice ikontorora byabananiye, byabagoye, bisa nkaho bari kwihimura. Ariko ibisibyo kuko hagiye havugwa ibice bitandukanye mu myaka itandukanye, na mbere y'uko 23 yafata ibi bice bitandukanye yamaze kwigarurira, hakorwaga bimeze nko kumenasa ndetse no kubangamira ku buryo bukomeye cyane, gutoteza, guhoza ku nkeke abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, noneho byagira ku banyamurenge yo bikaza guhumira ku marari. Minembwe ndetse n'imurenge n'imisozi miremire yaho yose hagiye hagaragara ibitero bitandukanye by'ingabo za leta ya Congo barasaga mu baturage, ndetse hakagenda haba ibimeze nkaho ari ukubakorera icyo twakita nka genocide cyangwa se iyicarubozo. Ariko kandi kuri ubu byafashe urundi rwego, aho hari gukoreshwa drone. Ibi ni uburimbuzi ndengakamere, ni nayo mpamvu hamaze kugenda hafatwa imyanzuro ikomeye. Amahanga yamaze guhagurukira iki gisirikare cya leta ya Congo, by'umwihariko na Tshisekedi ubwe batamushyize, baramushyira ku gitutu bamubwira neza ko ingabo ze ziri gukora ibyaha bikomeye cyane bishobora kugira ingaruka kuri ubu butegetsi bwe, ndetse nawe ubwe nyirizina aho ashobora kuza gufatirwa imyanzuro, dore ko ibi byose byagiye biba abirebera, bikavugwa neza ko nawe yabaga yabigizemo uruhare, ndetse n'akaboko ke kagiye kagaragara mu mbwirwaruhame ze. Yagiye avuga amagambo asa n'ayuzuye icengezamatwara rigamije kubiba urwango muri rubanda ndetse no kwangisha uruhande rumwe urundi. Ibi byose Tshisekedi nawe araza kubyikorera ku mutwe we nk'uko byagiye bitangazwa. Ibi kandi ntabwo biri buze guhagarariraho, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora no kuza kuba yafata imyanzuro ikomeye cyane iza gushyiramo 23 muri avantage, bitewe n'uko yagiye igaragaza kwigengesera ndetse no kurinda abaturage mu bice kontorora. Nubwo benshi cyane bagiye batanga ibirego barimo leta ya Congo bashinjamo 23, ariko byagiye bifatwa nk'imfabusa. Ubu ngubu bisa nkaho avantage zamaze guhengamira, cyangwa se kuba bahabwa ibisa naho ari ubwisanzure, cyangwa se guhabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose ngo abaturage baze gutekana, bishobora kuza kunyuzwa kuri 23. Ibintu Tshisekedi ataza kwishimira habe na gatoya. Ni ibintu bikomeye cyane, bivugwa neza ko hamaze iminsi hakorwa imibare y'abasirikare boherejwe ku butaka bw'uburundi bwa Congo. Ubwo n'abarundi boherejwe ku butaka bwa Congo kugira ngo bajye gutanga umusada ku gisirikare cya leta ya Congo. Nyamara benshi ntabwo byagiye bibagendekera neza, uko bagiye bagwa mu mitego, ndetse abenshi bagiye bagwa ku rugamba mu mirwano aho bari bahanganye na 23 ndetse na twirwaneho. Abenshi ndetse bagiye bafatwa mpiri. Imibare yamaze kuba yabarurwa bakuyemo abafitwe na 23, nabo ni imibare minini cyane ifitwe ndetse yafashwe matekwa, n'abandi bagiye bafata umwanzuro wo kwikura muri iki gisirikare cy'u Burundi bakagitoroka. Bavuga ko 3,000 ari byo byagaragaye biza kuba byaraguye kuri uru rugamba. Igihe cyose iyi mirwano yagiye ibera no mu nkunduro yo gufata umujyi wa Uvira ndetse no kwirukanwa hariya mu mujyi wa Bukavu. Ibi byose imibare ngo ni 3,000, aho benshi bahise bitera hejuru bakavuga ati murabeshya cyane, ndetse bisa naho iyi mibare yagabuwemo, kuko abasirikare b'abarundi bagiye bagaragara bapfuye
ni benshi cyane bagiye bashyingurwa mu byobo ibyo benshi bagiye bita imva rusange, ni benshi cyane, ariko kandi cyahise kiba ikibazo gikomeye cyane cyanazamuye umwuka mubi Bujumbura. Biravugwa neza ko abaturage bavuga ati abo basirikare ko ari abasirikare b'igihugu koko, ubwo bashyinguwe he? Imibiri yabo iri hehe? Batese ko mwatubeshye ko batorotse igihugu ndetse bakaba baratorotse igisirikare, murongera kutwumvisha gute ko batorotse igisirikare mu gihe hagaragazwa imibare igera ku 3,000 y'abamaze kugwa kuri uru rugamba kuva mu 23 yatangira iyi mirwano hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mirwano yo kwisubiza ndetse no gufata umujyi wa Bukavu ndetse no kuza za Uvira. Byose rero byateje ikibazo gikomeye cyane aho abasirikare bivugwa neza ko ari 3,000, benshi bavuga neza ko ahubwo ni 10,000 byenda kugeramo, kuko ubu tuvugana hagiye hagaragara ibyobo byagiye bitabwamo imirambo y'ingabo z'abarundi, ubwo abasirikare batwirwanaho bari bamaze igihe kinini cyane bahangana n'ingabo z'abarundi mu Minembwe na Mikenke. Bavuga ko hagaragaye imirambo ku misozi y'abasirikare aho banatabazaga leta y'u Burundi ko noneho gacyura imirambo yabo ko ikomeje kunukira ku misozi, ndetse ibintu bikomeza kugenda biteza umutekano muke ndetse n'imyivumbagatanyo mu baturage batuye mwabiriya bice. Ariko abarundi bararuciye bararumira, ahubwo bikaza kurangira abangaba bashyinguwe mu byobo aho benshi babyitaga imva rusange, ariko bamwe bakavuga neza ko nta mva rusange zirimo, ahubwo ari ukubashyira mu byobo bakarenzaho itaka. Ibi byose bisa nkaho leta y'u Burundi yakomeje kugenda yerekwa n'ibimenyetso ndetse nuko byagiye bigenda. Iyi mibare 3,000, benshi bati ntabwo aribo basirikare bamaze kugwa kuri ubu butaka. Atese niba ari nabo bashyinguwe he? Nimutwereke abo mu miryango yabo, dukeneye kumenya aho abacu baguye. Ibi rero byahise biteza umwuka mubi cyane. Hano iyi leta y'u Burundi ishobora kuba yakoze ikintu itari yiteze ko gishobora kuza guteza umwuka mubi. Nubwo bimeze bityo, abarundi bo ku butaka bwa leta ya Congo baracyahagwa cyane. Kugeza na n'ubu haravugwa abasirikare b'abarundi bakomeje kugaragara kuri uru rugamba, ariko basa naho bose bari kurwana ku cyubahiro cy'igisirikare cy'u Burundi, ariko byaragoranye cyane. Ingabo zaje gufashwa z'igisirikare cya Congo ntabwo zikigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, inyinshi zarananiwe nyuma yo kwica abakamandazi babo ndetse n'abarundi batakaje bamwe mu bayoboraga urugamba. Ibi byose byatumye habamo akavuyo gakomeye cyane, imipangire y'urugamba ndetse no kumenya igikombe kigomba gukorwa mbere. Ibi rero byatumye MA23 yari yarandekuye ibice byinshi cyane ihita yadivansinga, maze abarundi na wazalendo bakora withdraw. Wazalendo zo zihita zinatatana ndetse zirukanka mu biturage, aho benshi bavuga neza ko uru rugamba MA23 mu gihe yaba ishatse kwisubiza uyu mujyi wa Uvira yamaze no kugota, mu by'ukuri bishobora kuza kuyorohera cyane kurusha ikindi gihe. Nubwo bimeze bityo, abarundi bafite ibirindiro bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira biriho intwaro karahabutaka, aho bivugwa neza ko biteguye guhangana n'igihe MA23 yaba itangiye gusheringa muri uyu mujyi, mu gihe benshi bavuga neza ko hari abasirikare benshi cyane ba MA23 nabo bari kubarizwa muri uyu mujyi mu ibanga rikomeye cyane mu butasi karahabutaka, bamenya muvoma ibikoresha imbaraga zifitwe n'uwo bahanganye muri uru rugamba. Ubusanzwe igisirikare cya MA23 cyari kimaze hafi amezi 3 cyararekuye Plaine de Ruzizi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka byasange. Ubu tuvugana harabarizwa abasirikare ba MA23 kandi bafite intwaro, amaboxi y'amasasu, bisa nkaho biteguye urugamba isaha yariyo yose. Ibi byose biraza kugenda bigaruka ku ngabo z'u Burundi kuko nizo zigomba kururwana. Fardc irashinjwa gutererana abaje kuyifasha, icyatumye Kisekedi ari gushaka undi mukamanda mukuru ushobora koherezwa muri ibice, akaba ari uzajya ufata ibyemezo biza kuba bikorwa n'izi ngabo ziri muri ibi bice. Abasirikare b'igisirikare cya Congo benshi kugeza kuri ubu ngubu bagiye bajyanwa mu nkiko bashinjwa kugambanira igihugu bitewe n'uko basigaga urugamba bakirukanka mu gihe umuriro wabaga wabacanyweho. Nyamara ibi Kisekedi yarabirengagije cyane kuko abasirikare bavugaga neza ko barushwa cyane na MA23 kandi
ibindi bice bari kurwaniramo bisa naho MA23 ifite abaturage bayishyigikiye babivukamo ibyabagoye cyane. Ubu tuvugana rero igikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ni izi ngabo z'u Burundi, imibare yashyizwe hanze y'abapfuye ndetse imiryango yabo itarigeze ibimenyeshwa, nibyo bikomeje guteza ikibazo. Bisa nkaho Perezida General Neva yicariye intebe ishyushye kuri ubu ngubu. Ingabo z'u Burundi zisa naho zongeye kwikorera amaboko, havumbuwe bumwe mu bubiko bw'intwaro nabwo bivuga neza ko zari munsi y'ubutaka mu bice abarundi bakontorora. Ibi byaje kumenyekana ubwo imirwano ikomeye cyane yaberaga mu birometero 3 gusa uturutse mu mujyi wa Uvira, yaje gutuma abasirikare b'u Burundi birukanka amasiga abana, maze MA23 iza kuba ivumbura izi ntwaro, aho yazivumbuye iri kumwe n'izi ngabo za twirwaneho. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya twirwaneho nk'uko byagaragaye, bamwe mu basirikare ndetse biganjemo ab'igitsina gore basaga n'abafite intwaro zigezweho ariko ziganjemo imbunda ntoya, bemeza neza ko ari intwaro zambuwe leta y'u Burundi, ndetse ubwo n'abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka. Ibi byose bikomeje kugenda biteza intugunda zikomeye cyane, ariko kandi tutibagiwe ko byose biri guhita bigira ingaruka Bujumbura na Gitega hakurya kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru nanone nyamukuru, reka manze nkubwire ko ubu tuvugana nyine perezida w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aho aherereye ni umwe ngo mu bari mu mashimwe akomeye cyane, ndetse ashima ko yari yagenewe kuba yakicwa ariko bikaza kurangira Imana ikinze akaboko. Uyu mugabo mu busanzwe benshi baravuga neza ko yamaze kugira benshi bamurwanya, ndetse bakomeza kugenda berekana neza ko badashyigikiye na gatoya ibikorwa bye uko byagenda kose. Bamwe bakavuga neza ko itsinda rikomeye cyane ryiganjemo abakire ndetse n'abandi banyepolitiki bari kugaragaza neza ko Tshisekedi atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi kandi bisa naho kumwitambika byakoroha, kuko kugira ngo yiyamamaze byonyine azabanza gukoresha amatora ya referandumu kugira ngo yerekane ko abaturage aribo bamusabye ndetse ko bamutegetse kongera kubaha amahirwe yo kubayobora. Ibi rero nibyo biri kurwanwa na bano batavuga rumwe na Tshisekedi. Amakuru aravuga neza ko ibi byose biri kuba mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe yarahitanywe, ndetse nk'uko bitangazwa ko yari yishwe mu buryo bw'amaherere. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi yagabweho igitero gikomeye cyane hafi neza n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ubw'imodoka ye yarashweho ndetse ikimeze nk'aho ari ikigrenade cyangwa se rokete ariko ntoya. Ibituma benshi bavuga neza ko ibi byose biri gukorwa na bamwe mu bamurwanya kandi b'ikinshasa. Hari abarengereye bakavuga neza ko MA23 iri mu maoperasiyo akomeye cyane. Ibi nta wabihamya kuko bisa naho ari ibintu bigoye kugira ngo MA23 ibe yaba igeze ikinshasa. Gusa igishoboka n'abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kuvuga neza ko hano MA23 ibikorana na bano bari kurwanya Tshisekedi kandi inshuti ze za hafi. Ibi byo benshi bavuga neza ko byo bishoboka ndetse binahabwa amahirwe. Iyi modoka ya Tshisekedi bivugwa neza ko ubundi uretse ko yagize amahirwe ubundi yakabaye yasandajwe n'iyi rokete ntoya, ibyahise binagerageza kugirwa ibanga, ariko n'ubundi ntago byari bukunde. Iki gice ntabwo kiba kirimo muvoma, ni igice kigendamo abakomeye cyane werekeza neza ku biro by'umukuru w'igihugu. Bisa nkaho ari cyo cyatumye abaturage benshi cyane badahita bahuzura ndetse ngo banafate amwe mu mashusho, kuko igiturika kikimara guturika nibwo hagerageje kuza abaturage bahurura, ariko bisa nkaho bakumiriwe ku buryo bukomeye cyane, dore ko benshi bari banagize neza ko perezida w'iki gihugu cya Congo Tshisekedi yaba ahise ahasiga ubuzima. Ariko imodoka yararimo, amakuru avuga neza ko itagize ikibazo gikomeye cyane ku buryo nawe yashoboraga no gukomereka. Ubu Tshisekedi ni muzima, ariko benshi bemeza neza ko yamaze gusimbuka urupfu, aho benshi bari kuvuga neza ko n'ubundi rusibiye aho rugomba kunyura, kuko aba bari kumurwanya ni aba hafi ye bazi muvoma ye iyo ari yo yose ndetse basangira nawe. Ibi rero bikaza kuvuga neza ko hari bamwe rwose bari kumurwanya i Kinshasa, bamwe mu nshuti ze ndetse babarizwaga muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Tshisekedi yamaze kuba aterwa umugongo, nabo yari yiringiye ko bagomba kumufasha buri kimwe mu rugendo rwe. Ibintu byahinduye byinshi cyane.
ubusanzwe benshi bavuga neza ko Perezida Tshisekedi utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imyanzuro ye myinshi ubundi kuyifata agisha inama Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni Son Excellence General Evariste Ndayishimiye, ariko benshi kuri ubu bavuga ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bamushuka kuko inama bamugira nta na rimwe zijya zikora. Abandi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi inama mugira ari inama zimujyana mu nyungu ze bwite ndetse abarundi batungukiramo. Ikigero gitangwa ni nk'uko abarundi boherejwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyamara inyungu nyinshi cyane iva muri aba basirikare ikaza kwakirwa na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi kuri ubu nawe usa n'uwicariye intebe ishyushye ku bijyanye na Red Tabara ishaka kuba yamutembagaza ku butegetsi. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa inkuru ko inama zose perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiriye Tshisekedi arizo zatumye Tshisekedi akomeza kugerageza gukora igishoboka cyose ngo arwanye ibiganiro by'amahoro, nyamara ubu byamaze kumuhinduka. Amerika yamaze kumukuraho amaboko. Bamwita Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye kwihanangiriza Tshisekedi amubwira neza ko imikoranire ye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho irimo ikibazo gikomeye kandi kitagiye gukemuka ubu ngubu. Ibi byose Tshisekedi arabibwirwa mu gihe yari yiteguye kwakira inkunga zituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ibijyanye n'ubutasi ndetse n'intwaro nk'uko yagiye abyifuza kenshi cyane, nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikamwereka ko ishyize imbere ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Tshisekedi rero ubu tuvugana asa naho yamaze gukurirwa inzira ku murima. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi yaje kuba asigara ku ruhu inka yarariwe kera. Ibi kandi bikavugwa neza ko bitazatuma Amerika itabona kuri aya mabuye ari ku butaka bwa Congo nk'uko ibyifuza, kuko aya mabuye uko byagenda kose aragurwa, ndetse uretse ko ku butaka bwa Congo bivugwa neza ko agurwa ku giciro kiri hasi. Ubusanzwe MA23 niyo ikontorora ibice bibarizwamo amabuye menshi cyane, ni ukuvuga ko ari ibice bya Rubaya ndetse n'inkengero zaho. Amakampani y'Abashinwa atunganya akanacukura aya mabuye niyo bakorana. Tshisekedi rero kuza kwerekana ko afite ibice birimo amabuye y'agaciro kandi mu by'ukuri ingabo za Leta ya Congo zarabyirukanwemo ndetse ziri mu birometero bya kure zigerageza umunsi ku munsi kugerageza kugaruka muri bice bya Rubaya, nyamara bikaza kurangira abidakunze. Ubu rero hakomeje kuvugwa igisa nkaho Tshisekedi we yaje kwirata ibyo adafite, aba yarashyize ku meza ibijyanye n'ubucuruzi ndetse ko yaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabuye ikaza ikicukurira, maze nabo bakamufasha mu bijyanye n'urugamba hanganyemo na MA23. Benshi bamaze kuvuga neza ko ibi bitagikunze, ndetse Trump yaje noneho kumukurira inzira ku murima, atari bya bindi byo guca ku ruhande Tshisekedi akazajya byumva mu itangazamakuru cyangwa mu basesenguzi ba politiki. Ibintu ntabwo byoroshye rero, bisa nkaho uyu mugabo utetse iki gihugu cya Congo Tshisekedi yicariye intebe ishyushye. Imipango ye yose iri kugenda yitambikwa. Ibi kandi bibaye mu gihe n'indege zifashishwaga n'iki gisirikare cya Leta ya Congo zisa naho inyinshi zangiritse, izindi zahanuriwe mu bice bya Mikenke na Minembwe, inkuru twagiye tuzibabwira. Icyo gisirikare rero mu gihe kidafite intwaro zirwanisha ikirere, biba bisa naho urugamba kurutsinda hari amahirwe make cyane ndetse hafi yo kudashoboka. Ibi rero nibyo bikomeje byose kwafekita inama Tshisekedi yagiye agirwa, nyamara zikaza kuba ari inama zisa naho zimujyana muri nteba. Ubu tuvugana rero ikikango kiri Kinshasa. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Leta ya Congo nabo bategereje ikizakurikiraho. Nta pura, nta mipango mishya. MA23 mu gihe ikomeje kubacanaho umuriro mu bice bigiye bitandukanye, bameze nk'abari mu cyeragati. Ese imyanzuro iraza kuba iyihe? Ibiganiro by'amahoro byo byamaze kwangizwa. Ese MA23 iraza gukomeza gucana umuriro kuri iki gisirikare, maze Tshisekedi n'ingabo ze cyangwa se Leta ya Kinshasa baze gufata umwanzuro ukomeye, umwanzuro twakita uwa kigabo wo kuza kuva ku izima? Ibi byose birakomeza kugenda bikurikiranwa, dore ko na Leta y'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu nayo itorohewe na gatoya, hariya ikomeje kugenda icanwaho umuriro. Igitutu gikomeye cyane cya Red Tabara ni ubwa mbere
perezida w'igihugu cy'u Burundi agize abopoza basa naho bafite izi mbaraga zikomeye cyane, dore ko abanyakanada bamaze kwivanga muri iyi ntambara ku buryo bukomeye cyane. Abarundi bahagurutse basa naho bashaka gutera hejuru perezida w'iki gihugu cyabo. Benshi bamaze kwemeza neza ko ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze kuzengurukwa hirya no hino, ndetse ibi bikaba byatangiye kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Kuri indi mipaka ndetse yose y'iki gihugu cy'u Burundi biraza gusaba imbaraga zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko bishobora kuza gusaba Generali Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye kuza gucyura ingabo ze ziri ku butaka bwa Congo, nazo zitorohewe. Ndi bukubwire ibiri kuzibaho kuri ubu ngubu, noneho byabaye ibirori bikomeye cyane. Izi ngabo rero zishobora kuza gutanga umusada ku butaka bwa leta y'u Burundi, mu gihe Red Tabara yo yamaze kuba yasaze yasizoye. Amakuru aremeza neza ko iyi Red Tabara ishobora kuba igiye gusa naho ishaka gukora impinduka muri iyi guverinoma y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi kigamijwe n'iki? Red Tabara ivuga neza ko ari abarundi bahejejwe hanze y'igihugu, ndetse abarundi bagiye bameneshwa kuri iyi ngoma ya perezida Neva, ndetse abarundi baharanira impinduka zikomeye cyane za guverinoma y'u Burundi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arakora ibishoboka byose ngo abaturage b'u Burundi bongere kumugirira icyizere, aho uyu mwaka ugiye kuza hari amatora y'umukuru w'igihugu, ndetse bigasa nkaho igihe gisigaye ari gitoya ngo babe bakongera kujya mu matora. Nyamara abarundi bavuga neza ko ibyo byose byateguwe, ndetse propaganda zamaze gukorwa ko hazaba amanyanga akomeye cyane muri aya matora, kwiba amajwi ndetse na kope karahabutaka. Ibi rero Red Tabara ikavuga neza ko itagomba kubyihanganira, ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva nawe yari akwiye kuvaho maze hakayobora abafitiye urukundo ndetse iki gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mutwe wa Red Tabara wamaze kugira abaterankunga benshi cyane. Ku ikubitiro nakubwiye uyu madamu Pamela wamaze no kuba agera hano ku kibuga cy'imirwano, aho bivugwa neza ko uyu mudamu yanagaragaye mu ishyamba rya Kibira, aho amakuru yemeza neza ko yamaze no gusura uyu mutwe wa Red Tabara aho ukorera imyitozo, ndetse nawe ufite ibirindiro bikomeye cyane bikakaye. Icyateye benshi cyane ubwoba nuko hamaze kumenyekana neza ko iki gisirikare cy'u Burundi binyuze mu butasi bwacyo ko Red Tabara yamaze kwibikaho akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Ibi byose ni inkunga ndetse nka fundraising yagiye ikusanywa n'abarundi bari muri diaspora. Uyu mudamu Pamela asa naho yamaze gukora impinduramatwara, ndetse yamaze kugenda yumvisha aba diaspora bari mu bihugu bitandukanye ko iyi leta y'u Burundi igomba kuvaho, ndetse Red Tabara nawe yamaze kugira motivation ikomeye cyane. Intwaro, ibikoresho karabutaka bya gisirikare, amakuru aremeza neza ko iyi Red Tabara yamaze kubyibikaho, ndetse ishobora no gutangiza ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Kwibutsa neza ko Red Tabara itari kure y'u Burundi, kuko abenshi uretse ko bari mu bice bitandukanye, hari n'abari ku butaka bwa Congo, nkuko igiye ifite amapariti ariko imyitozo igice kiri meni aho bakorera imyitozo. Barracks zabo zerereye hariya mu ishyamba rya Kibira. Ishyamba rya Kibira ni ishyamba rinini cyane riri ku butaka bw'u Burundi, ariko rikaba ishyamba riri hafi n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubu tuvugana rero ngo niho imyitozo iyi Red Tabara ikomeje kugenda ikorerwa. Red Tabara kandi yakomeje kubona indi mitwe ikomeza kugenda yiyungaho, yiganjemo imitwe nayo ibarizwamo abarundi bavuga neza ko bameneshejwe ndetse batahawe agaciro ku butaka bwabo. Bigasa naho perezida y'igihugu cyabo akomeje kugenda akora amakosa akomeye cyane. Ubu tuvugana ikindi giteye inkeke, imiryango y'abasirikare, no kuvuga n'abafite abasirikare muri iki gisoda cy'u Burundi, abo bose bakomeje kwinubira uko ingabo zabo zikomeje gufatwa, yaba kujyanwa ku rugamba rutapanzwe, yaba ibyo bakorerwa byo kwitabwaho. Bakavuga neza ko nta na kimwe gikorwa